what's up guys? Daisy here and welcome back to my channel. So today guys is our last day here in the office. So it's our Christmas party. So let's go. It's already 12. So nag-lunch na sila. Calamares. Hi guys! Hi guys! Guys, nangaon lang guys, ilugay ka na. Wow! For one person, ma'am? Oh, get one and pass. Relief goods from Passionite. Oh! Bugata! Uy! This what we got from the hospital. Diba? Relief goods. Thank you, ma'am! Hanggang tayo mo kami. So, mag-unsa na ta mag-exchange gift sa Manita Manito. Yes, Sige, speech ni mo, Daisy. Ikaw ayaw! Ikaw dapat mo speech. Si Ryan John. So, ihuli ni mo. Napo siya gift receipt. Pangkito shirt. Wow! Unique to. Hindi naman siya ka nakatapuang. Hala. Oh, 190 yan. Lagi. Hindi mo nang pwede rin niya mailis. Unsa na. Agoy maraketo ni. Pamember ba ni sa kulto? Keto from SM. Yay! White shirt or not? Pink. White? Yay! Thank White you. shirt? White shirt. White? Video mo to ko. Nakutana pa yung video mo to. Ano tagal ha? May estimate na naman eh. Yay, dara! Sayang na kayo taga-gift guys. To bring your present. It's money. Wow! Will you marry me? Pwede. Wedding ring? Lighter? Bahala ng lighter na eh. Sir Manny. Dili. Oy! Now, what can Show me. Makeup. Calculator. Yeah, kibalo ko. Unsa ni? Wallet. Nanam dyan ay kwarta sa wallet Oh. sa Chinese. Basta na siya. Minimum of Ako lagi siya. Wala. Oh! Wow. Siya, wala nipis na siya kwarta siya. Mom Sabi niya, yun. Yan ako. Rafael. Ano nga yun? Oh, wala. Basta mo ito Ay, nasa siya ang website. They programmed, they forgot to sheet the random generator correctly. Not based on the time. Nice, Uniqlo. Ay, wow. Sana all. Wow, ito sa ito memory ano eh. Notebook na ulit sana sudan. Sakto. Sakto. Para di na ka masayop pa. Perfect. Yeah. Lolo. Nanay dollar, klaro kayo. Kuya, ito yung memory ko. Salamat na pa. Ano ang dollar ko no? Kita sa dollar. Kabaw ka, sana. Ay. Abli? Jo. My God! Dahil ganuda na jud ko. Good. Wow, Parker. I think it's a Star Wars souvenir. Yeah. Peter. Spark the lightsaber. Peter Parker.
Nakadungog ko na si Jeff sa mga niya da. Oh, wato. Para sa loob na. Para sa check eh. Para sa check yan. By putting a sticker on it. Wow! Sige. Sige. Basa na ako. Oh, wala ka? Ha? Wala. Wala gina. Clear mo yung cover. Oh. Lens. No, it's not. No, it's not. It's Dehumidifier. Naglipog yung browser ko. Thank you. Kasi bless mo siya. Yay! Ano ba wish list ng ano ko? It's a bag. Bakit na si Glenn? Uy, Hey, try siya, Glenn. Dito. Ganon Wish ka. list naman ng ano ko. Paano Wala ako doon mag- niya. bigay ng gift? Thank you, Glenn. Sige, say backpack mga. Sige lang, okay. Nice. Love it. Alam mo yung madam na siya. Okay, so we're done with the exchange gift, guys. So here's what I got. It's a Parisian bag from Glenn. Thank you, Glenn. So sling bag siya. Yan na. Diba? So mag-ano na may mag-raffle. So among raffle na rin kay kami tanan na makadaog. Ano nagwaway? Murag ka naman sa sakyanan pa kay Oh my tanay. gosh! Bakit? Ano? Ay, ang pinakalas. 13! 5! Wow! Kadak mo! Ah, darang 10. Ano sa ko ng 10? Kasi mag-ilis ako. 7. Ako ang 10! Lawat Enes. Laptop! 10! Wow! Gusto, lipayas ang mama ni. Sa'yo mo ah! Natuanan. Sa'yo mo! Wow! Saan na? Lenovo! Woo! Monitor! Woo! Sa'yo mo ah? Same ta. Oh, last year. Ano ha? Waffle maker. Kamote master. Ay, wow! Open toaster. Hoy, really? Wow, big pot na. Siya, magsamgyupsan siya. No, sangyup-san yun. Uy, magsamgyupsan na. Hoy, gamit kini sa mga. Love it. Duta butanganas mouse eh. Mousepad. Pangkito. Mousepad from ThinkPad. Ay, wow, pangketo. Ako ning Yung shake na sa lettuce. Pang-shake sa matcha. Sa lettuce. guys, Ang house na, check na ang browser. Muhaw sa ni. Oh, nana. Love it. Oh, nana. Para saan na siya? Para lang to. Share. Okay, so this game is called the kanang sip the nips and then Sip the lips mo ba? go! Saan ni get one? Ang winner din? Dili. Ah, okay. Ano, para na Tanan sa Oh, lisyo. tanan. Okay, consolation. Master is really good. Woo! Grabe sakita sa kong tiyan. Yeah! Group. Black. Balik na Daisy. Why? Black. Another bonut, Rinko. Why? White. Black.
Uy, wise kayo mo. Ganun na, consolation. Sige, sige, kanila. Nice, nice. Oh! Okay, so next game. 3, 2, 1, go! Message relay with a twist. So, mali siya ang mga... So, this is the number... Oh, wait. Wait. No. Round 2. Winner, kani ato kay Duha? Lisod. Yay! 1, 2, 3, go! Oy! Congratulations, spaghetti! Dito, ma'am. Nang spaghetti. Yay! Yay! Yeah! Sorry! Why ba we ay? Why ba we ay? Congratulations, spaghetti! Lalala, pila ka buok? Napo, so ana-ana na lang. Unsa mo nang ano? Katong-katong ba? Makulubhayang. Makulubhayang. Spaghetti! She lose! So, ang matangtang may makadawat. Oh, Sige. First, you need to Mahayang. explain what the heck means. I don't know either. Just when you do like that, you do like that or like that. Just two, no? lumpiang, lumpiang, makulubhayang. Tabla. Wala sa dati, oy. Makulubhayang! Oy, hayang ka. Bali. Uy, tingkit na ba? Tatanan dungan Go. ta open ha. So, ang night black, mo'y Moy wala makuha. Dungan ta open ha rayan dali. 1, 2, 3. Go. Ha? Semua. Black. Ang black day. Black day kadawat. Oh wait, no. Oh, di ka kadawat. Di ka kadawat. Di ka kadawat, oy. Batian ni oy. Kasi usa ka black. Ikaw. So, guys, manon mi sa mong game. So, dito siya tanan ang kuan. Relief goods from Passionite for Christmas. Ano mo? Diba? Thank you so much, Passionite! Yay! So, mali siya akong sa raffle. Unsa nito ko ganyan ka na? Sandwich. Kanang kanay ako mga consolation prizes kay wala taon ko kadaog sa games. Ako'y nagbuhat sa games pero kadaog gidaog-daog ko nila. So kanay boys! Bimilat. So mara to siya. Thank you. So prepare sa mga karton, no? So muna ako guys. One carton. Tapos napadulin. 2 hours later. Hey guys, so I'm now riding a bus going to Magdalena. So sorry I was not able to vlog after our party because daghan kay kog gida, as in naglisod ko, so sakay naman ko manis yung car, tapos yatod ko niya sa North Bus. It's already 9 9:49 p.m. So I have 2 weeks straight na vacation, more time to edit my vlogs because I have many pending vlogs. I promise guys that I will upload my vlogs, so
that's all. So I think I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. And I will see you guys on my next vlog. Bye guys! Bye for now!